Od najranijih dana, Aleksandar je osjećao da postoji nešto više od onoga što su njegove oči mogle da vide. Krenuo je na putovanje koje je bilo istovremeno spoljašnje i unutrašnje, tragajući za dubljim značenjem života. U potrazi za istinom, putovao je kroz razne zemlje, učio od mudraca i duhovnih učitelja, ali nijedno učenje nije bilo potpuno. On je osjećao da istina ne leži u rečima, već u dubljem iskustvu. Svuda je tragao, ali u njegovom srcu bila je praznina koju nijedno spoljašnje saznanje nije moglo da ispuni. Kada je pogledao unazad, shvatio je da nije bilo samo pitanje učenja ili životnog iskustva, već svesnosti. Svetlost koju je tražio nije bila negde vani, već je bila unutar njega. Isusove reči odzvanjale su u njegovom umu. Neka onaj koji traži, ne prestane da traži dok ne pronađe. Kada pronađe, bit će uznemiren. Kada se uznemiri, zadivit će se i zavladat će nad svime. Aleksandar je došao do trenutka kad je bio spreman da prihvati unutrašnje buđenje. Osjećao je mir, jer je shvatio da nije samo tragao za svetlom, već da je on to svetlo. On je bio most između sveta i nevidljive stvarnosti, nosilac energije koja može da menja svet. Traganje ga je dovelo do istinske mudrosti. Sve što je tražio bilo je u njemu, ljubav, mudrost i snaga. Sada zna da istinska sloboda ne dolazi iz spoljnog sveta, već iz unutrašnjeg mira i razumevanja kosmičkih sila božanske majke ljubavi i božanskog oca svesti. Započeo je svoje misije širenja te svetlosti i ljubavi, pomažući drugima da pronađu isto. Traganje je samo prvi korak, ali pravo otkrivanje dolazi kada prepoznamo svetlost u sebi,